I to možda biti malo pomaknuto kao i sam start druge vožnje, ali dobro je spomenuti je publici koja još nije krenula put Buzeta, da još uvijek ima vremena. Nona, čo si rekla včera za Isusa? To mi je predobro. Sigurno da mu je bilo dobro, samo s muškima mu nije bilo dobro, samo muški su tekli za njim. Nisu hodile ženske. Ča zato što lahko delci? Pa ča nisu. Ča vidiš u Saboru? Muške. 99%. Ča vidiš šta? Pa ča vidiš po gostioni? Muške. S obitelji i prijateljima. Salon namještaja Bezoba donosi nešto posebno. Brigitte, njemačke inovacije. Pari, se divni. Otkrijete se do 70%. Počasti se najpoželjnijim odjetnim komadima sezona. Radio Istra. Male. Male, šta imaš za jesti? Da, bio prijenos na HRT 4. Ne, ozbiljno ti kažem. Moraš pojesti film. Mislim, vam je pokazala film. Milku moraš pojesti. Ona je big. Ovi za automobilima i kamionima. A ne, se ih je zbacio. Super je bio video, bila je odlična muzika. Ja rekla je patetično, da se ne sviđa. Da, muzika nema. Mora biti malo, ali ne, nije. To je patetičan film, mora biti patetična muzika. Pa da, ali muzika se napravi stvari prepatetične. Troje njih se rekla se naježila od filma. Jadranka od Majde. Od kojeg filma? Da se naježila. A stigla sam sama jer je muzika tako. Dobro, ali na kupu se ne nerviram baš toliko. A jebi ga, nervirala bi se da gubimo Mladosti Ždralova 85 minuti 1-0 ili 2-0. Tu ću onda Josipa zaustaviti video. Ajde, Kuki. Bravo. Sad, ajde. Pa ide, što hoćeš? Mi smo mogli. Ovo nije bilo zaleđe. Kako to sad nije faul? Što nije faul? Kako da Lović, naravno. I kupu ne možemo imati mira. Sviđeš da Kuki kao bacuje dugu loptu, a Trajkovski stoji i mašu ništa radiš. Pa zato što nije postalo na dobro mjesto možda Trajkovski nije bio na dobro mjesto, a možda i on nije postalo na dobro mjesto. Kako usred terena sada loptu? Gdje je bio offset? Što da? Na liniji gdje je bio offset. Da ček da bačiš mi kada ti mansplainu nogu već sad. Da ti spati na kamera. A daj, znači ne mogu ovog Lovića. Dolje 3 gola na poljudu za vikend. Ajde, zabite ga da se pustimo. Ajde! Evo ne mogu. Ide lijevo dole i onda... Daj šuti. Ponekad znamo skočiti pa se kao prvo pobiti prsa u prsa, ali mene nek strah da me ne boli pa se ne lupimo. Da, ali to je ta ljubav, valjda. Još kad se Josip i Žapar vrati na teren. Kada ne trenira, onda igra. Ali onda eto, Sutik je razvorio, a Pisačić stigao. Trenutačno vodeća momčina, ta lopta je Mislim da su služili gol. Prestani s tim svojim fair playom, ideš me do šibice.
Gennaro je Gennaro, to se slažemo. Ali bravo Pavle, ovo je napad. Ovo je napad. Ovo je safe. Ko se uzeti? Dijele niče. Da li se to računa kao domaćin? Majo, kako si lijepa, lijepo tako iz... Josipa lijepo iz ovog profila, jesi? Ovo tu, ovako. Hvala. Da ne bila Da. Ajde više. I šta onda sam to opet osjetila? A ovo sam dobila. Dobro, mislim. Opusti. Ali smo radili one gingerbread. To je jaja. Jojo. To je mama. Da, To i ovo? tata. Da. To je lam. I obrat prvo ruku. Ajde, onda čekamo, da. Pa jesi, da. Šta, vi biste bili čisti bez... Lemki, je dobro. Pokaži zube, pokaži zube. A daj, dragi, svaljaš. Snjegovito. Šta je sad? Onda ova čišćenja. Jaja! Šta mislimo? Magara! Imamo ovu pomadu. Ma ne. Vola da pojedaš. Kako želiš ti. A? No, stavim smo ovo. Ne, dobro sam bol. I valjaju šta? Su dobri? Je dobro. A? Šta? Ovo je Ljiljana u svom profi izdanju. Pa nije ovo dokumentarac o meni. Prije jeo. jela, udri po perlici skuplje suđa, nakon jela isto. Ja najčešće legnem na divan jer se ne želim miješati. Šta je to bilo na priredbi, bravo? Ste učili to u školi? Ne. Pa on to znao što. Šta biš još sad?
Dur bakalım. Не, може. Місце залічено.